Ukhozi FM isikhathi ku-22 minutes past 5 ntambama na kukhozi FM khozi maphiko philini sibe Mr Magic ashalika juma na kujombo jogo misavam ni how masi calling on the highest level la kukhozi FM no Jadu God Mr Magic kutsomba kumnanda routiner winner lapha eKhayer namhlanje sikhoner hamba no Smamba ngaba no Zandile Tembe we are calling on the highest level kukhozi FM Mr Magic. Oh my God. Mfethu ngeke singenze kanje noma sikwamukela ngalendlela mangabe sikhuluma ngomandla onjinjo ufaka amagwaza osebenza naye isikhathi eside futhi ngiyajabula ukuthi la iduze wakho khona uSma umntakambatha hawu suka ukhipizana khona no Zandile Tembe uZandile Tembe bekade ke umphathi wethu kweze umphathi wenhlelo umphathi wethu la Yasho. Kanti ngaphambi lokho ubekade eproducer uhlelo lesekuseni ngaphambi ukuthi asuka bomphathi bese ngena uSma eproducer uhlelo lesekuseni uMandla Magwaza technical producer wena usakaza uhlelo lesekuseni asikhulumeni ngalensizwa bafowethu mhlamba sibingelele kubalaleli bokhozi FM namhlanje ntaba majatha ngijabulela ukuthi ngihamba no Zandile Tembe ngihamba no Sma ishow yasekuseni uyakhumbula ukuthi ngade ngezwe 3 to 6 yeah kufuna ngowenza ibreakfast show ngangino producer ubani uZandile yeah technical producer ubani uMandla Magwaza and then my co-host uSibonga uSibonga umngadi wakazungu ubabngadi so ubona unjinje ekseni ukusebenza kwethu ukukhumbula iprank yaduma ama pranks aduma kakhulu ayehlanganiswa uyena umsindo wama pranks la ka Felix ayenziwa uyena unjinje wakhe so the first show sila kuKhozi FM ekseni it was too much yeah sonke Felix angakazi angasakazi mahlaya kuphela nje engakazi ukuthi angakazi angazama ushoniwe kubeka sibili so unjinji siba Zandile uyena mayihlanza umsindo we prank uyena menza show ukuthi ne feature isithangami igama lesithangami laqhama noSibonga because besebenza kamnandi ekseni so umsindo kaMandla siyibona ivoice yakhe kodwa ukuthi le voice le nanzi le voice so kusebenza with the team enjengo Zandile noSma it was powerful uSma ungena after sesiqalisa noZandile kwi breakfast show yeah but thina unjinji bese intwana efika sonke ne first show kwi-breakfast show sabambana ngoba ngangisaba ngisuka ku 3 to 6 ne team enje noSibonga uyesaba sonke uZandile sesaba kodwa sani mase siqela sathi wow yeah njinji wami madoda Sma noma ngiqale Zandile umntaka Tembe ngaphambi ngize kuSma ngoba uma ungene ngemva kwenu yeah Mazanda niyaphila sisi siyaphila njani Sibona ngona ngiyaphila kakhulu bingelele nomlaleli ekhaya yeah usebenza isikhathi eside noMandla mfaka amagwaza njinji kusukela eseuza kwenu nididiyela uhlelo lasekuseni ngaphambi ukuthi umphathe yeah sibayiza futhi angikholwa ukuthi khona la kangibiza khona njengomphathi waqhu ngangiqhubeka ngikuTembe nje ayithi methi Tembe madoda bendingazi ukuthi ke sekunjinji kodwa ke esijoyini unjinji wayekade ephuma ka sales sure so ngiyakhumbula ukuthi abekhulu esho ukuthi uyasihlanganisa njengethemu sitshela ukuthi kuzoba no technical producer ngoba inhlelo zokhozi zaseyiqala ukuqiniswa seqala kuba ne support kuthi ube khona technical producer kwi breakfast show sibi yeah so akekho khona ngaphambi kwaMandla Magwaza exactly so siyafika noLinda siphuma ntambama uSibonga kade khona ekseni unjinji mhlawumbe uyena umuntu esasi ngenayo show kahle yabo naye nje ngikade ngibuka izithombe nje ukuthi yabo kwakusawumpanyanani nakuncane kunendlala nyani kunendlala ingadle engakukhuluma ke kakhulu isaqala ke yambona sesakaze safika wayedla nje la emlomeni uthi mangabe sesingalena ke kwi producers studio ila sasidiscuss khona ke into eziningi mina naye and I think mhlawumbe noSma will attest to this ukuthi ukuhleba okuningi kakhulukazi mas conspiration against umsakazi masibona ukuthi hayi content singayiboni kahle
bekuyaye kwenzeke production studio because bese sithi mase sibuka ulinda sithi yambona ke mbukeke manje Kanti amkhona azisondela yambona ke manje nabo ke athi awuthembe uthi ngigijime ngabe uzoyiskip awuthi ngimtshele ethenze kanjani so and mhlawumbe mangibhekisisa nje u-technical producer ube umuntu vele ongasuke engakhulumi kakhulu ngoba bande ngomsindo yabo and ube yasitsheleke mesiphathele ugesi wento ngoba i-team yethu yasekuseni sasi strict kuthina sodwa yabo ukuze i-product izwakale kahle so saqala nje ngelinye igiya sasebenza kahle naye interesting character unjinji kwenekhanda eliqinile elithuli futhi kwakuthi nomuntu usumtshelile ngiyakhumbula nje ulinda mayikhuluma ngendaba yama prank umsakazi lo nimshoyo wayekabe nama challenges ukuthi lo umsakazi umlando lo kunjalo kwakuthi bekuba nama challenges mhlambe ehluleka ukurecorda sasithembe wena ukuthi uzohlanganisa so kwesinye isikhathi kwangasika ukuhlanganisa kuphela into ababerecordile sasinaka ukulindela kuyena ukuthi uzosebenzisa icreativity yakhe ngokusebenzisa leyo content ukuthi asinikeze imsindo and ngiyacabanga ukuthi senza ihistory ngesikhathi sethu masicabanga ukhozi nebreakfast show ngaleso sikhathi isenza ngayo and kwanyuka from then onwards Kugosma the bar was just set yaba high waze wa and I think uMandla mawuza noma kukhulunywa mhlawumbe yena umuntu okwaze ukusakaza wakwazi ukuthi abe ivoice wakwazi ukuthi abe u-technical producer and akujwayelekile ukuthi wonke umuntu akuphathe konke kanye eyedwa and umphathi